hari umuntu witwa Samuel gusa bimenyetso bibiri uwo Samuel yaba yarigeze apfusha ariko ntabwo Samuel uze mu rusengero rumwe ariko nusa n'igitanga ngo kugira ngo Imana ikore uyu munsi ugomba gusa n'ibyigero umuntu wavuganye n'impapuro avuze ngo umuntu nubwo tugaragara nk'abatariho ariko twebwe dutungishije benshi. Uyu ni umuntu usa n'icyo Yesu yakoze mu buzima. Haleluya, haleluya. Kugira ngo agaciro kawe kari mu biganza by'Imana ntitari mu bantu. Niyo mpamvu mwakora batakora Imana wasiga. Haleluya. Mundabona imirimo y'Imana ariko ndikwibaza aba bantu nibo Imana iri gukora. Sungana ugeze hano ngamuzungu muziranye hari